یا ناوەندا کوردی یا لێکۆلیان ئەم هەورنێ دوێ بەرنامە خودێ ئەمێ بانگا برێز ئۆ جلانیا ئاشیتی و جوواکا دموکراتیک نقاش بکن بانگ بیست و هەفتێ ماها سباتێ دێ دەرچوو ji bo Tirkiye Bakurê Kurdistanê tevahiya heremê bû tevgera azadîxwaziya Kurdistanê ser vê bangê daxuyanî derxist agirbest elan kir û diyar kir got ew li gel vê banga dîrokiyê niha tê payîn got dewleta Tirk ji bo pêkhatina aşîtiyê û civaka demokratîk gava bavêje. Ji xwe beriya vê bernamê me hevdîtnek bavalê xwe Ahmed Dicle kiribû hin şîrove diyar kiribûn û me li hev kiribû got em piştî got bang bêtê kirin û diyar bibe em bernamak diçêkin. Hevalê me Ahmed Dicle hazir e. Dem baş heval Ahmed. Dem baş, eval baş. Sıla boris. Sağ ol, bespas. Ji xwe hevalê me Nawaf Xelîl rêveberê navenda Kurdiya Lêkolînê jî me rayî. Heval Nawaf tî jî bi xêratî. Baş, heval Nawaf hazir e lê Xana wê. Nawaf girtiye. Tamam. Naxebî. بله سپاس گره سپاس Dem Ana baş. Nawaf harek rahnet kir beriye weşanê digo aliye teknîkê de paş ew. Böyle. Heval Ahmed. وقتی که دنگ وکری به یعنی مرو چی بیجی تدی مرو تیستر اکرانش بولو دنگ کرد سپاس Sağ ol. Heval Ahmed ji xwe beriya Gobrez Ocalan vê bangê bike me bernamak çêkiribû me li hev kiribû gotê xêr hazir bibe ji bo gotê bangê nîqaş bik û şîrove bike. Te destpêkê di banga dîrokî wek navrok wek name te çawa dît te mesela te yî digot Brêz Ocalan wê bi şêweyekî yani dîmen wê derkeve deng û reng vîdeo wê nameyê bide ev yek pêk nehat lê ev tiştî teknîkî ye. Em destpêkê ser banga dîrokî biaxivin naverok û dengvedan cem te çawa. Belê beriye weke te jî got beriye ku ev deklarasyon werê belav kirin wek manîfestoya bîst û heftê Sibatê em axivî bûn û ya rastî dîmen wir hatiye kişandin yani dîmen heye ji ber ku piştre endamê heyetê eşkere kirin bi sê kameraya kamerayê dewletê ew civîna ku teyî Rêber û Calan û endamê heyetê li wê derêvin û her sê girtiyê li îmraliyê ew vîdeo hatiye kişandin lê ez bawerim dewlet ji ber ku di nava xwe de hê yani dibêjin me tam ew amade nekirî filan bêvan dîmen nedane lê ji dîmenê fotoğrafek hat dayîn yani qayda vîdeoyê heye ew tiştekî berê hatibû formatkirin û saetiye kişandin niha ew vîdeo rojê pêş te werê dayîn nê dayîn nahêzanîn lê dev ji vîdeoyê berde ji xwe li gorî pêvajoyê yani gorî ku ev pêvajo bimeşe Rêber û Calan lazim e ku daha bêtir vîdeo bikişîne û daha bêtir mesajê xwe bide gel niha piştî ku Rêber û Calan bang kir û piştî wê rojekê Partiya Karkerê Kurdistanê PKK daxuyaniyek da û em piştî li pişt vê bangê ne û agirbest îlan kir û got em ê kongreya xwe pêk bînin ev banga em ê banga ku ji ber hatiye kirin em ê bikin biryar yani biryara çekdayînê û fesixkirina PKK û destpêkirina pêvajoyek nû ev biryar hat dayîn ev ya di nava çend saeta de ji xwe li tevahiya ciyanê belav bû yani piştî banga Rêber û Calan di nava çar pênc saeta de me şopand we jî şopandî ez bawerim kesên me temaşe dikin jî şopandine ji Amerîkayê heta netewê yekbûyî ji Çayna hetanî Arabistana Siûdî û Îran û Avrupa û Brîtanya û Almanya ku Almanya pir balkêş e evana hemî daxuyanî dan û erênî jî daxuyanî dan yani Rêber û Calan bi bangekê mesela Kurd kir rojeva hemû ciyanê û hetanî niha çil pêncî sale dewleta Türk vê meselê vê doza Kurd a mafê rewa weke meseleka terorê û şîddetê û şer dikir rojevê cara ewil e ku Kurd bê peyva terorîzmê bê peyvên xerab ketin rojevê û hema bêjin hemî banga da jî hat gotin ku êdî mesele lazim e ji bo aştiyek û çareseriyek siyasî a mayînde were ev firset were bikaranîn yani ev jî dide xuyakirin ku rastî jî Rêber Abdullah û Calan li wê derê bi vê bangê
گیشت آرمانجا خو یعنی یکش آرمانج او بو که اف آرگومان دسته دولت ترک دا و دولت ترک حتی اینها چما یعنی چه دبیجه پرسکره که مال گل کردان هینن نل سوریه نل عراق نل ترکیه پرسکره که مال گل کردان هینن کرد برای منن امو کردا و کبن زامچنن لی پرسکره که مال گل پکه گل چکن پکه ریبر عبدالله جالانجی گفت اگر مادم پرسکره که مال گل کردان هینه و مادم پرسکره که پکه مادم پرسکرێکا وە چەکن فەرمو ئەموانە داتین ئالیەکی دەکەوەرن سەر ماسێ ئەم مزاکرە بکن و ئەم مەسەلا نیقاش بکن دنیاژی هەمیەژێک بێت ئەف تشکی ڕاستە فەرمو نیقاش بکن یعنی ئەو ئارگومانی دەستەی ترکا هەمی هاتن پوچکردن چه استراتژیک لە هەمبەری کووردا چ قۆنژۆکتەرەل مەسەلا دژی ڕۆژاوە و تشتێدن یەک ئارمانج ئەڤ یا دیەم یعنی ریبر عبدالله جلان بر یک و بانگی بکه تیج عالیه همو عالیه را نامشاند یعنی جربه بریا تفکر آزادی را جربه بریا پککی را ج کردن اروپایی را دیسا جربه بریا روجاوا را ج برز مسعود بارزانی را برز بافل طالبانی را ج ده پارتیا دمیر را جوانا همیه را نامشاندی ما بس تاخو اشکره کری او پشتی که روژا 27 سبات هیئتش 7 کسی چون جم ایمرالیه جوین چکرن دوی جوینه دا اندامن هیئت پشترا یک و چاپمنی را آخوین دبیجن امچون رونشتن و اف دکلاراسیونا که آمده کربو اف بانکا که آمده کربو جمارا خواند هر پاراگراف خواند دور داشت مرا ایزاح کرد یعنی دور مابستاوی چیه دخوازه چپ که دخوازه چپ بیجه یعنی 3-4 ساعتا جوینک 4 ساعتا اما بجد 2 ساعت و نیو سروی تشتی شوی ساعت و نیو گجیل سر تشتی نورمال جواتا وسا گنا گشتی آخوین و خوارن هورا خوارن و صحبت کرنا فلان بیوان یعنی دفردا ام نکارم بیشن که نیتا برز عبدالله جلال ریبر عبدالله جلال تنه همی چند گوتن آیاشی در رو پل نویسه او بکن اشکره بکن نامهان و بوان نقاشان هم دمتینن جمع هفتو چی درته هوله وسا درت تفهم کریم که برنامه و بوری دجیم بحث کربو یعنی اوی بانک که در کبه ریبر عبدالله جلال دبیجه ما دمی خدا دست تکوشینا چکتاری کرد شرط و مرجع دنیا وسا بون و 30 ساله هم دخوازن جوه مسئله در کبن قوناق سیاسی لدولت بشی او نوش دولت پیشی هم اگر دوه بسر نکد یعنی تی نکوه نقاشا کی پیشی گرد که نگر بسر نکد انجام میده دبین نها شرط و مرجع که ام ناف دانه ای هری ما روجلات نبن ای دنیا وسا فرض دکن که چک وری راوستاندن و تکوشینا سیاسی در که پیش PKK وک آموره کی یعنی وک رخصتنه کی لگوری اف شرط و مرجع برای جیهانی هاتبو رخصتن کرن دوی دمه دا حتی اینها هات لی میراث اکویدی PKK آفران دیه جناب به بنابه PKK و به فرمولا رخصتن بینه PKK نامشه جبر ویه که دبی ام خوش نو رخصتن بکن یعنی هن کسان مخابن ویه که وک راوستندن تکوشینی شروع کردن هنه کاجی بزانه بون برواجی کردن برز عبدالله جلال دبیجه تکوشینا کردان حتی اینا هنه لسر چرچوه که ده هات مشاندن هبونا کردا ایدی هاتی مسوگر کردن هر چقاس جعالی دولت و ناطبه قبول کردن جی یعنی جعالی دولت و ایدی نه ایران و ترکیه و ناتی قبول کردن سوریه روش چه بلینین العراق هاتیه قبول کردن یعنی دبیجه پیمانا سایکس پیکوت که کردا انکارت کرد بریا لوزانه تک چو ستاتو که یک نوعه باوریه ریبر عبدالله جلال اوه که دبیجه تکوشینا کردان به تکوشینا تفکر آزادیه تک چوین انکار کردن و انکار اوه کردا ایدی چو یعنی مرحله کات گرتن جناها پیواد دبی انویال سرویا تشتکی نو چکن یعنی هبونا کردا مسوگر ایدی ام کردا بکن اکتوره کی نه تنه کرد کو شرب بکن و همه برخودتون و میر خاص و فلان بفن ایدی لازمه بکن بفن روجرات نوین بفن اکتوره کی سرکه سیاسی و جواکی لی دولت ترکیه که تف ما دخیل قنچی که وقت شک و اوه بناو سینوردار دکه اف عالیه می سیاسی و جواکی در راکه بپش جبر وی اکی از اینسیاتیفا خو بکارتینم از وی بر پرسیاریش دیگرم سرفت بشه و از وی به واجوی دست بکرن
دولت قبول کرجی او اف پیواژواری مشاندن قبول نکشه او پیواژواری مشاندن یعنی دبی اگر سیاست بجی ربازک نو اگر شر بجی وک بر نابه لازم ربازک نوش بر وی که اوج بو کردا پیواژوارک نو میلاد که نویه او ده همان وقت ده 100 ساله بنر 100 ساله کومارا ترک حتی اینها تسرهلدان کرد کو نمای تگ نبرنه تنه یعنی همی سرهلدان کرد تگ برنه جرا اوله که سرهلدان کرد تگ نابن سرهلدان کرد خودگوهرینه او تگ نچوینه خو گارانتی دیگه ربر عبدالله جلال مانه یعنی حمله کی وساکر جنها به و چه بگه سر او تشتک دنه او گریدای تکوشینه لب به حمله تگ نچوینه خو مسوگر کر ایدی اوای تکوشینه کرده بپیشنگی ربر عبدالله جلال و پک کده تگ ناچه لبه گمان ام نکارم بشه که هر تشت گارانتی بوی اف سر کبه اوش گریدای تکوشینه جنها به وایه ویاجش خامه سر نیخاش بله نهات ديار كرجو ام بيجن يعني دولتين امريكا واوروبا وتباهيات جهاني تشين حياه ام بيجن يعني امريكا باشور هر دري قاف بيروسكر وبلكي جراي كما يعني بريز اوجلان وبككي هاتم بسنداين و هر کسی او پیروز کردن و گوتن دولتا ترک فرصتك مزنج بو بيكاتنا يعني بيكارينا آشيتي و جواكا ديمقراطيك نها دولتا ترك اف پسنداينا نام نتويج بو هاليه كرتشاوا دي يعني ولو تخمين دي كرغو افغا ور بيروز كرن وهر كس ايجابيجي تركيا واغوغ الجمتي ديجا سياتيفي بقر وبي مسألة شهر السربر يعني وكل وك شعب نبارية كي شعب تنقية كي يانجي ولو عاجزية الجمع شيء نبو Yani cem gelek hesat şey bu. Yani gelek çırağında van kaşvara uşambiri van televizyonu van mesela beriye ve başlanıcım seçer televizyonu van heri. Hamife mesela ne hoştken. Yani evana dibêjin bira kes behsa Kurdan neke kes nebêje öcalan çi got falan bivan ama wisa mesela şeklekî were ew kirin. ام بنو خمينن ام تنه بين تشكداينه وقضية Ere wisa nîqaş dikin. Lê dewleta Tirk kêm zêde dizanbû ku ew ê reaksiyonê bise çêbê. Ji ber ku yani berê te diyar bû ew ê pêvajoyek hawerê dest pê kirin. Reaksiyonê bise çêbê lê dawiya dawî bêguman ew ê jî yani nexwazin ku pêvajo dibin kontrola înisiyatîfa Birêz Abdullah Öcalan da pêş bikeve. Yani ji ber ku niha li Tirkiyê Rojer ew Tayyip Erdoğan taybet işte wa hiznake hindik daxı ve daxuyanî didin di roje pêş da ew ê viya çawa ew bikin yani çawa pêşwazî bikin ne diyar e. Lê li hemberî van bangê ku mebehsa wan kir jî nikarin bêjin hûn çima daxivin yani herkes dibêj bu Türkiye fırsat neke yani Tayyip Erdoğan nikare derkeve ji Amerîkana bêje tu çima xêram dixwazî ji ber ku ew bank heman wextê de ji bo xêra Tirkiye ne jî ji ber vê yekê yani rewşek wisa ye ji bo wan ku bêjin tu rast e jî nabe bêjin tu nerast jî nabe ê ji xwe siyaset jî wisa ye yani dema te hemleyek siyasî kir û te ê hemberî xwe kir quncikekî ku nikare vê xwe vir de wir de bide ev demekî ostatiyê te nîşan di bi rastî jî di vî alî de tevgera Kürt Aliyê Kürt taybet Birêz Abdullah Öcalan hemleyekî wisa kirin ku wekt santracê de tey yani Beyt Mevlid ve Şah û mat. Yani devleta Tirk niha rast tiştekî wisa hatiye û êdî ji ber ku berê gotinê giran gotine tey mesela Bahçeli got bira Abdullah Öcalan were meclisê biaxivê ne Abdullah Öcalan çi dibêje ew jî dibêje hevcena kes were meclisê ji xwe hevalên li wê derê em ez li vir bax êvayê axivê Bahçeli nikare bêje çima axivê berovajî vê yekê Bahçeli pîroz kir yani gu bangeke pir dîrokiye û gu pekeke ji daxuyanî dayê ev jî ji bo yani ev jî nîşan dide ku rêxistin yekpare ye yani pesnê pekeke de eger ev ê gotine ku Bahçeli got yekî din ana li Tirkiye bêje dîrek davêjin hepsê yani Bahçeli wa got banga ku ji İmraliyê hatî û banga ku ji Qandîlê hatî ev nîşan dide ku rêxistin yek e
يعني بزني رخصنا يعني تركيا أنا يكي دن جدر في أردوغان وباش اللي بيجي بك رخصنا بكك وعبد الله وجلان يكا يعني نبغى نكو كيتنا ديرك حبسه باحث اللي واقعد أردوغان جي دو داخلين يكدا وقلت أفهنا كيف باورمش بر مثلا سوريا جي يعني قام النبي سلعتيني يعني بو كردا والنبي أرباسان أو جي ترك أما ببنياك ولدجي سيونيستا ونظام شامل ببنياك يعني نها دروشك أو دانا دروشك كون نكارن في تشتي رات بكن دانا بيجو من جبو في تشتي أوي قاب بافيجن نابيجن قابل كي بافيجن أوانا دو خازن الجوري خودن كي تقويم يعني تشبن أوي تشبن أوانا جي ديارنين يعني أمي أفجي دي نقاش طبعا نواف متخص أمني رينا تبقرن سر بانجيش خود تديد شاب منيا عربي جي تقول لك سرات أخفتن و دركه تلفزيوني عرب واجي درباري في بانجي ونابروكا ويجي تاخوي يعني بانج ودنگ وداناوي اجالي خود تشاد خوينه زیدی تشتی والا مدگو يعني بری بانگی گاوی هات ناویتن تدی آنا بحثا ساله کتی وقتیم بحثا ساله کت کن بدانستاندن بونه گفیرنگی تاجدار بویه ام بحثا رجلات ناوین ببورین ام بحثا رجلات ناوین پشتی ایریش حماسه تکرن رجلات ناوینی نه بحثا تکرن و چاو به هندسه کرن به دیزاین کرن اف راستی هانه شخوت افگرا آزادی دیار بوگ آماده جر و دولتا ترجي خوي اف مسألة تيجيشت بو طيب هو نواف الفر انا اقول لك جات بحسابي مسألتي كرن يعني كما بانجا باخشلي وكما جواردن وجبريل اوجلان جوتن ورن برلماني وقوتي امي مسألة شهر سر بكن يعني دولتي وقصد دبي حفتي اكتوبري يعني حفتي اكتوبري شي يعني شي حساب تركي شي حساب كان وقت ديار دبي او قلتنا انا قامت قلت دبيجيت بيتدي نفيه صلاح الدين ونفيه الب ارسلان يعني مي بافر تكوشين البرامبري سيونيزم بكن تدي بشتي صدفه علي باش هاد بير اردوغان او ما ترسي واجه مسألة هنا تدي علي كرجي فكريش بوي تكليا وهذه نافنتويجي نهاد باكر رجدات سوري كواليسيونا نافنتوي دويدك كتبينه هذا كده شكري 100,000 قوات عسكري بدك هي وديار دي بتركي تزانه وبيواجهها بيدي ويرولا كردا دولة هندري دولة سوريا ده العراق يجي تف حمود تيجي دي سال بشوري كردستاني يعني جهرما كردستان عراقي رشاي دفرت باشتري بلندبونا رولا كردا بريزو جلان دي نقشة ريد بحث نقشة ريد نقشة ريد بنافي برسي ديمقراطي بوني لتركيا ونمونيه الكردستاني دبي افدم تشبدما شرط شالديران ايكي هفكاري بكردار بكي اوي كارب بيشكبه تشتي جدا شي طارق نتنياهو وقتي درت كفن نتويك بوي دبيجيت باف نقشة رجلات عربينه وبيشتي بينجي مجداري بينجي ما هي اصداق ترامب وسروك امريكا بسينور بيشقرتيا بروجي اسرائيل تكرن تركي تزاني اسلام سياسي يعني جروبين اسلام سياسي ودولتين هرمي بتايبت بشتي رولا ايراني هات شكناندن وبشتي رجيم سوري هات روخاندن وبشتي حزب الله هات قلسكرن بتعرف خد بينيجا اف دولت في شي وي فيرنجي وفاني زكاتيا وين ما كاردون بكيو وتكلي واجي كينجي بو خازن كارن تكلي حماسو تركي جبدن بيش يعني قال لك تشتي مصدر ده اصلا انا توي تشد من دي ام بحث رجلات انا فين دكن في جاري نا تيروك جدايج رجلات انا فيني مظن اجا كوندوليزا رايز بحث كر يعني جي رجلات انا فيني نه امريكات بحث كرن او تلي زان هشمندي وانا يعني او زانياري وانا بحث كرن اجبوفينا بري بيشنياري بريزو جلان هنا ونقشة ريجي هابو وحرد خالد دول ما بخشي جابو شفتي ده صالي قلك كرد وتركيا الخسرين كرد بقشتيد بيج نبا كل كردستان وتركيا تاني لي اجبو فيجرينجي بريزو جلان نعمش عندنا يعني بريز مسعود برزاني وسيروكي هرم كردستاني بريز نيتشيرفان برزاني هروها حرتو بريز بافلو وقباط طالباني اجبروا له بالكيش طارق بالا خب دي بري وي كامبانيا رشكرنا كي هبا او هبا في جاري بلكي تدي هني كولدان هني لحركسي اريكريه اريكرنا وينا جبر دتاي ويش زانن حتى راديكي انا بوجود سبيكر پشگرتیه کی کردستانی تمامتی لباشوری کردستانی بحردو علیه خواه الاستیمانی و هودیر لروجوای کردستانی
لباكوري كردستاني هزي ناف نتوي كنجي نتوي اكبوي بحثا مسألة كردي كدي وكنجي چين قوتي ام بيشگرتي دن آلية بيونديدار دوي بروجي وكنجي ألمانيا دولتها يكمين تفقرها يعني او ببختيا مثلا تفقرها آزادية كرن صار نوتي كيف خستن استا بارتيين تيروريست ده يعني هالوستن جداهنه وبري ويج ثاني يعني أرانيلا بيربوك ومسألة كردي وروجافا افكيشت كم سنة بدأ تشتكي جدا تي بيشكيش كرن لي فارو جهان ده تدي دروجي ولو ده مجاري بهتر بالا مرو دشي نا يعني تشتكي البرمه بيمانا اشتيه لإيرلندا نبرا شين فين وإيرا ودولة وبريطانيا ده شر فارك ودولتها كولومبي دكراوش بيشتي بينجي صالي بو آداوي أنا بلكي تماشفان بي بيزم ماتماي بينن فرنسا بيشتي صد وسيه ودو صالة نشار بو جزائر دركبه جزائر جي نوك سوري فرنسا سوري تقول مجادين تويك بيد هاتنا أملت باشكتين أمي وابريدادن للجزائر نولو الجزائر تقول أف عرضي ميت حتى عاقل من دكات وك جنرال دي قلت أمي التاليات هذه ما يدركن صد وسي ودس على مان تالي دركتن تركيا جي دصالة صد وددواده بيشتي إنكار كردان لوزان إدي جانا ويقناعتي أو قلتنا كرد يعني حركز بيجي نكرد نوك بريني تشتي العرضية شوي نوك بريه وإذا كردا وتكشتنا كردا وتكلي وين نتوي قبري شاردارية باجاركي دريا خجوار نتكر أنا قصر على زيج دريا خفتك وأنا كونغرس امریکی وقت که افجی تف بسایه تفگر آزادیه بشکی و بیشن افتشته گر روجاوای کردستانی و باکر روجاوای کردستانی باکر روجدات سوری گانا هنک بشکی جنمونه کی جدا پیشکش که ناف روشا شر نافخوی سوری ده بله وانا فهمي ورن جمت بو مسألة بيجن روجاوا وقصدي هوالا أحمد نها فيغا في وبرياكسيونين جو بيشتي ديار بون هات تثبيت كرن هات ديتن جو بريز او جلان نونري قلي كرده يعني تبقرا آزادي نونري قلي كرد الباكورين هرچ خاصي جو دولتي هول دا ودخص وتم دقونا تمثيلا كردانا كن وكردي نافا كبيد ونافا دولتي دي وفلان كاس نظام عسلي كردي وبانا تمثيلا كردا لكن لي في جاري ديار بو يعني واجي قد بريز او جلان ور كرمبك ور برلمان وانغا اشيتيه بت مخاطبه قلي كردي اف قاب يعني نتهنج آلية وان وقت دولتا فرميقو كرد انكار ذكرن هات ديار كرنج توايا جهان جيري ايدي هركز زانقو التركيا باكوري كرساني نام نشانك هي بريزو جلان تبقر آزادي خوازي كرساني تفي خالي تشد بين يعني اب نداوي آنينا سياستك 100 سال يا انكار كرني ويا ام بيجن بوش كرنا تبقر آزادي و دبيجن ام تمثيلا كرداد كرنا يعني اف مثلا بداوي نبو يعني مجرد پر بالکشه راستی و يعني بین رد دولت ترک بری کردا قبول نکرد هبونا کردا قبول نکرد شخو پکه که برز عبدالله جلان وکه تروریست بناف ذکرن و 26 ساله برز عبدالله جلان ریبر عبدالله جلان لإمرالیه لسندانه که دولت ترک تا تحجره که تیگرتن و 9 ساله اما بجن 9 ساله بره هفدیتن چنر ببون که یعنی وای دسته به هفدیتن دست بکرن اف سه هفدیتن بکاتن حتی نه و خواستن یم تایبت چی 9 ساله داویدا خواستن که عبدالله جلان ورش بیر کرن هیچ کس باساوی نکه نی دمه که هیچ نینی چی باساوی نکرن بره نینی باس کرن لی دمه که استراتژیک نو خستن دوره گوتنم نینی چی باس نکنش بو که ورش بیر کرن داویه داوی هم هاتن بو وای سال 2025 دولت ترک هم پرسکریکا کرد قبول دکه یعنی قبول نکه چما ای بجه وره مجلس باخوه هم هبونا پکه که شخرا وکه پرسکریکه کی قبول دکه جبر که حتی نهاد دگوت انتایی پکه که من قدان و همشی عبدالله جلان وک مخاطب قبول دکه yani neçar dimine çicem Abdullah Öcalan de beje waren kam ve perskere çareser bikin. Li Rêber Abdullah Öcalan jî dibêje yani vê van mesela wisa zêde em zêde nexin ew ê yani binêr mewetêk bir ya jî we mektêk bir kî serket kî bi ser neket yani zêde ew nîqaşekî di cî danîne ya mihîm ew e ku
پرسکریک وره چاره سرکرن یعنی عمل پشت خود ننهرن عمل پیش خوب بنهرن نیرنک وی ساحه پرسپکتیفک وی ساحه لی لازمه که راستی جوره آخفتن یعنی رهبر عبدالله جلان سال 1909 نهادا yani تی اول تاریخ yani سالانه اموان تشتن نقاش کن به komple یک ناو نتوی و دوی komple پیشنگی و komple امریکا کرد yani تشکی و شرطی نینه Amerika'ya سال 1909 nehanda Abdullah Öcalan Kenya'ya girdi ve teslimi Türkiye'ye girdi. Amerika jiviye kabul ki Türkiye jiviye kabul ki dojimil evanları Türkiye'de bir serok veziri van beri قلت أمريكا دامة شما دامة ما هي فهمنا كري يعني شو أو بخش شاش مافون وتي إيطاليا جي سرق وزيري وان قبل يعني دفرت برسك جي فكرة بينك وأمريكا بيشانكيش بكمبلويرا كر وزيادة دري سی دولت نوا به کمپلی دامش بروی کمپلی تجارت گوت کمپلی نمود داویه پشتی 26 ساله yani Abdullah Öcalan'dan jibok waret nekirin tevgeravi waret nekirin u peşil Türkiye were vekirin rojalata navinda Türkiye ve leşkereki sereke Amerika u hizin rojavayı le pişti 26 salam dibinin ki Türkiye tek çüye aliye abori da aliye tekli diplomatik da Türkiye ku duhastin bikin model rojilata navin îrol rojilata navin bu perskrekek حتمية Slavê nadike û Abdullah Öcalan jî bûyî aktorekî sereke û bi bangekê di nava çend saeta de hemûyî welatên cîhanê yê sereke dibêjin ev firsendeke dîrokek tiştekî dîrokî ye vê firsetê bi kar bînin yani ev ji vê re tê gotin aqil ji vê re tê gotin berxwedan ji vê re tê gotin sebir ji vê re tê gotin stratejî siyaset yani ev bi rastî jî hêzeke wisa ye ku yani nikare tek varış. Berko çıma yani siyaset her tem hez her tem bıçakı u para u bu mezun buna devleti u bu artış enine siyaset praniya xudspere akıl u rexistin boyini. Ev jil gel Kurdan heye u beguman Abdullah Öcalan jî di nav şert û mercên ew zahmet jî sistemeke wisa stratejiyek siyasetek wisa çêkirî ku top dizvire dîsa çe cemî yani ev jî vê daxuyanî da wî jî vî tiştî carek din mera ispat kir. بله نه اول آمد ناوروکا بانگا بریز اوجلان بیجن دیار کر گو ام آشیتی و جواکا دموکرات بخوازم قاسی فهم کر دسپیک آشیتی جبو چه کرنا جواکا دموکرات دور مثلا فورمي ام بيجن وك فدرالي وخسري وابانا يعني بحثا نهات كرن جاهنك يعني اشتد نيرينا بيج من البر نيرينا عول هنكي طنقه بيترجع لي كرداف تيك بوتن يعني اب چما فورم نخواست و خسري ويانجي فدرالي يانجي كونفدرالي جبو باكر چا يعني جواك ديمقراطيك خواست اي نيرينا دن يا كور المسألة نيري دبي اف جبوك وتفاهيا تركيا بقردست اف جواكا ديمقراطيك تي واتايا جو كرد وك هيزك ديمقراطية وك موتور ديمقراطية ورا الناس كرن بريز اوجلان باكوري كرساني يعني هندك دبينه دخوازه تفاهيا تركيا بقري ديمقراطيزه بك وكردا بك اكتورة كي سركل تركيا يعني براستي بك هيميت ديمينيه اي كوماري گو تناوان هبه گو بریاروان هبه گو بخوی سیاستی امبیجن دامزرین و چه بکن yani van her dilerine çağd bine kijan ber aqile u kijan yani gori ve rewşa hayyi. Bele yani vem ev mejareke pir giringe ez fikrê xwe ser sê beşera bêjim heva navav jî dikare fikrê xwe bêje û bêguman vara yani divê were nîqaşkirin ji ber ku mijarekî nîqaşê yani hêjeyê nîqaşê mijarekî ku divê bi rastî jî ê ku fehm nekirine ê ku naxwazin fehm bikin ê ku belkî her kes weke me ji ber karê me yê rojnamevanî siyasetê û peyva û naşopînin ji ber vê vê yekê ev giring e yani divê were fehmkirin mesela kesên ku alîgirên rêber Abdullah Öcalan'ın û pê bawer ne heta dawî jî ew jî divê baş fehm bikin yani ne ku sema çavgirtî bêjin erê seroka po gotî rast e yani lazim e baş fehm bikin ku seroka po çi gotî daha divir de bi sê kategoriya çawa dikarim şîrove bikim yek ev banga
Rêber Abdullah Öcalan a 27 Sibatê ne mutabaqateke yani ne peymaneke. Peyman çinin? Peyman di alî têne cem hevdû di aliyê siyasî ya jî di serokê di dewleta ya jî di lîder ya jî di partî yani di alî ya jî sê alî ya jî çar alî têne cem hevdû li ser hin mesela daaxivin û li ser wan mesela dema ku axivên li hev kirin dema ku li hev kirin jî mutabaqat dinivîsin. Ez bawerim bi Erebiyê ev peyva dinivîsin dibêjin xal yek mesela Nawaf ew ê habkê xal du Amed ew ê habkê xal sê Tarık ew ê habkê xal zam çar kî ew ê çawa bike û viye îmze dikin û viye belav dikin. Ev peymaneke, mutabaqatek jî dibêjin. Niha tişta ku Rêber Abdullah Öcalan 27 Sibatê da kir ne tiştekî wiha ye ne encama bazarekî ye mutabaqatekî ev destpêkirina pêvajoyekê çawa em bêjin ki di heftê û heşta da PKK îlan kir û pêvajoyek nû ye û îlan kir çawa di heştê û çara da şerê çekdarî îlan kir niha jî divê şert û mercê dinyayê wisa îlan dike ku hevce dike ku ez pêvajoyek habidin destpêkirin û berpirsiyariya wî digirim ser xwe lê dawiyê de jî tabî dibêje yani lazim e dewlet gavên siyasî hukukî bavêje yani irade yani inisiyatîfek em wisa bêjin inisiyatifeke. Ji ber vîya dema ku tu mutabaqat nebêt inisiyatifekî pêş bixî di ravî dûr da bêjî em ji bo Kurda ew hat dixwazin ew hat dixwazin ji xwe ew nabe ew dibe mutabaqatek yekalî. Rêber Abdullah Öcalan inisiyatifek dayî dest pêkirin ji bo ku masayek were çêkirin inca piştre werin peyman çêkirin mutabaqat were çêkirin. Çima? Ji ber ku dewlet dibêje hêja jin bas kir حتى PKK و şer falan hep em vî tiştî nakin. Yani Rêber Abdullah Öcalan de baş tamam vay me pêvajoya de dest pêkirin dewerin em mutabaqatek çêkin. Înca tiştên ku yani ev peyvên ku te got statûyek çawa ji bo Kurda û falan bivan ewana ew ê divê pêvajoyê de werine zerar kirin. Yek ev yani ev tiştekî giring e. Divê em fehm bikin ku mutabaqat çi ye û ew yani inisiyatif ya jî iradeyek Ali. yekpare çi ye. Yani ev mesela vekiliye. Evet mesela fikriye yani ev inisiyatifek yek aliye bazariyek nine. Difir de ince ev hinek bejin başem madem ki bazariyek tine madem ki tiştek tine çıma aliye kır tişteki vadı ki. Aliye kırıcı berjevendiye kudu fikri. Berjevendi çiye? Ev kimse de me bahs kir. Yani ana rojelata navinda revşek nuheye. تشتاق الفلسطيني بو ام دزانن تشتاق سوريا بو ام دزانن سوريا و چاو بو ام دزانن تشتاق لبنان بو ام دزانن سبير العراق و چ خدجي نزانه تشتا ايران جي خو كز وساينه وساي Ali. o dünya berkıvadı çe yani Avrupa Asya hatta ni orta rojalat navin em denerim ki hezin derfay sistemi derfay devletan denetine kirin tamam Kürt rexistin kirine Kürt xwedî hêzin Kürt xwedî artêşin xwedî îradene lê dawiya dawî hêza Kurda tenê nikare nizam çend dewleta û çew û hêzên navnetewî tê give yani dibe ku Kurd jî lingê xwe teyî gotine ku sayê li gor li hêfa xwe dirêj bikin yani realîst bin baş bixwînin eger ku niha em çavê dewleta Tirk da meselê binêrin dewleta Tirk çi difikire dewleta Tirk dibêje ki 100 sale ez devletek 100 salî me statûk dişkê rojhilata navînek nû heye vê rojhilata navîn da hin hêzên navnetewî dikarin ji bo ku Kurda bikin dewlet hewldanê wan hebin Tirk jî wisa difikirin ji bo ku em pêşî vîya bikin belkî planek wana weke qirkirina Ermeniya 1915 belkî planek wana wisa jî niha hebe yani ev plan jî heyî yani planek qirkirinê Rêber Abdullah Öcalan jî dixwaze pêşî li van rîska bigire. Çi difikire dibêje heta nî niha li çar aliyê Kurdistanê em bûn hêzek û ji neho pêva rewş îhtimale berbixeteriyê ve biçe ji ber ku dewlet dema refleksê dewleta çawanin dema ku bivênin têk diçin har dibin. Yani Osmanî wisa bû Osmaniyê çima komkujiya Ermeniya pêk hanî ji ber ku têk diçûn Ermeniya ji xwe re xeterê dîtin
komkujiyek wisa pêkanîn. Garantiyek me Kurda jî tune ku yani wisa dinya me xwedî derkeve kes xusûrê nenere yani mesela Ukrayna me dît ne wisa bû. Ji ber vê yekê rêber Abdullah Öcalan dibêje tiştek me heta niha dest xistiye em têxin ew ê xwe cêba xwe yani çentê xwe ew garantî bikin û em xwe têxin yani em riya xwe manevra bikin ku em demê pêş te destkeftiyên nû bi dest bixin. Ji ber vê yekê dixwaze ku mesela ji sînorê Kurd û Kurdistanê derxe bixe sînorê Tirkiye û hemî rojhilatan navîn. Yani ew tiştek te jî got ku te yî dixwaze yani hin kes jî divê dixwaze tebayiya Tirkiye bixe kontrolê yani hinekî wisa tabii ne kontrol ez behsa kontroleke etnîkî nakim. Yani yani nêrinek û tespîtek wî wisa heye نێرینێک ئاشتیانە نێرینێک دموکراتیانە گۆژ ئالیە گەل لە قاتەی civakê gelê Tirkî werqebûlkirin. Bêguman bêguman yani tenê ne ji bo ku Kurda ji xeteriyê xelas bike ji bo ku Kurd Türk jî nemirin yani di hevdîtina xuya bi Brazîlê xwe re Ömer Öcalan ku tey 23 cotmeyê çû hem parlamenterê jî di wir de dibêje ku ez pêvajoyek ha netin destpêkirin îhtimala pêncî hev bajarê wek Gazayê çêbin. Pêncî hev Gaza li Rojhilata Navî çêbin. Ji bo ku ez pêşî li van vî tiştî bikirim ez ê pêvajoyekê nû bitin destpêkirin. Yani insanın lider, peşeng, rêber pêşerojê dibînin yani dibînin ku di 3 sal 5 salê din 10 salê de rewş berkuva diçe ji xwe ji ber wî ye teyî em hemî nikarin vir rêber yani ji ber yani insanên rêber wisanin a di diya ji ev bû a sisiya niha mesela civaka demokratîk niha em Kurd pirsgirêka me çi ye yani ji ber ku em têne înkar kirin çima me dest tekoşîna çekdarî kir yani gelê Kurd çima tekoşîna çekdarî û siyasi û civakî kirine yani çima tekoşînek wa heye ji ber ku hatine înkar kirin. Rêber Abdullah Öcalan dibêje ki mesela înkarê qediya ne ku em hê hatine naskirin lê êdî bi wazî ji dewlet nikarê me înkar bike. Dewlet bi xwe dibêje Kurd henin û birayê me ne falan bibin. Berê kesî nabê Kurda behs nekin. Nihat vê em henin. Divê em dixwazin sîstemek wisa çêkin ki ne tenê meselê etnîkî û ew vê civaka etnîkî û qewmî vê civaka demokratîk civaka demokratîk da İnkar tine. Yani demek ki civaka demokratik çiye? Nav civaka demokratik da ne nasnameye ki etniki, ne nasnameye ki oli, ne nasnameye ki mezhebi ji etin zêdetirîne û kêmtirjînîne. Belê yani ne serdestî heye û ne bindestî heye. Ne serdestî heye ne bindestî heye. Welatên weke Türkiye, Sûriye ku pir rengîn e, pir qewmî ne, pir etnîkî ne, pir mezhebî ne, pir olî ne ancak wisa were formüle kirin. Yani eger wisa nebe ew ê Alawî bêjin kayê min Sûnî bêjin nizamê çi ye kî bi hêz ve ew ê êdin ew bike ji ber vîya rêber Abdullah Öcalan dibêje mesele em yani nêrina wî îdeolojiyê paradigmayê divê em ew em têxin yani wiha formüle bikin ev nayê manê ku mafê Kurda tê înkar kirin yani jî Kurd tenê li Amedê bibin xwedî rêvebirî başa Kurd li Amedê bûn xwedî rêvebirî 7 milyon Kurdê ku li Stenbolê ew ê bibin xwedî çi 7 milyon tenê nüfusa Kurdê li Stenbolê diqet nüfusa Kurdê li Rojavayê ne wisa takriben Belê. ji ber vê yani rêber Abdullah Öcalan jî wer xwe fikrek wî heye yani fikr û ramanê apocîtî ne tenê bi Kurda û werê sînordar kirin bira herkes nav dabe û di vir de Kurd jî neyên kriminalîze kirin bilakîs azad bibin yani nasnameya Kurda bi vî awayî werê azad kirin û tabii ev tişta yani ev nêrîna yani mesela em bêjin ki rêber Abdullah Öcalan dibêje dema federalîzmê û xwezeriyê çûyê ne ku ji Kurdara tiştekî nexwaze yani dibêje tiştê ji vê mezintir henin mabesta wî ev e tiştê ji vana mezintir henin yani dibêje mesela bikevin nava dewletê dewlet eger dewleta Türk têk neçû bikevin nava dewletê wê dewletê biguherînin û hûn di nav de ew bibin yani bi Kurd û Kurman jî ji bo Sûriye jî ji bo Tirkiye jî sibê roja ji bo Îranê jî fikrên Rêber Abdullah Öcalan ew in ku Kurd êdî tenê wisa meseleyeke tenê nasnameya etnîkî na bêguman nasnameya xwe biparêzin ew biparêzin her tiştê xwe biparêzin lê bi milletên dirna bi gelên dirna wekhev azad bijîn
فرمولك وها بيشنيار دكي ودبجة اف فرمول هم بيتر آزادية بخراتيني هم بيتر وكافية هم ديمقراطية وهم شي خوينات ديستاغناندن شرط ديستاغناندن اف فكر نها فكرة هري معقول و جبور تبعية رجلات النافين هري راسته يعني اگر بله. وصل نبه ام خويناك الرجلات النافين هي نتن الكردستان او حتى دوام كي خوازي مثلا انا الفلسطيني جي جواكك ديمقراطيك چبه فلسطيني جي نه تيج فلسطيني جي قالك عليون جهوجي هركس الوي درب هبر بشي آزاد وموافق هر کسی وک هفدو به کسی که زیادتر یا جی کمتر نبه سوريا ما تشخو إيرو ديت تشبسري لاذقية وطرطوس بيجي بيكاتي أعلويتي يريشيك وسروان وقاقين هاترجع عندن يعني بيكم ديت صدان صاني سيفيل وبجناه يعني نجك دارن هاتن كشترم شي ويكي هو وانا يعني براستي شركي سر أساسي باوري وأساسي مذهبي وأساسي ناصنامي شركي يقول لك يقريجي يعني بدهين صار والله بيجي دريج كر بسورة نانيرها بنت هوا أنا كلامك تقول شيء؟ بقول ما هيجي دريج كر ما في نواف نا خالص كيف خوش بوم أزيب يعني برسك ولو بجوك هنكي برسك كل مسألة أب شيروفكر يعني بيجن أو ناس نامية أتنيكي تنج بسينور كرن وجدي بلا وير بوايكي برفرهتر تباهيا جواكي أم بيجن ناس نامية وديمقراطية بدن بيش أبجي بيشنجيا كردا وفي فكري هاني هن آلين نجات برست آلين نتو برست ين دن ين يعني آلية و كردا إنكار دكن او الي به حزري خطر دبينا دبي ابنر يعني كرد غزي هرمي بفكري انا غزي فورمك بخاستانا خلور تشارشب وكسينور بكرانا ونقول ام بيجن بهاتانا اسطنبولي وانقره وروجي دوزا رولكي ودوزا ديمقراطيه وكرا يعني هن كس واجد بيجن بيجن evet demin beş de daha bejin he hayama tam felak etine yani jberko ev sistema demokratik ev sistema xud spirit civake panzehire ke bu wan fikri ne tew perest yani panzehire ke u nahal rojelat navin perskireka her mezin çiye yani mesela bahsa şart dikin bahsa xuynet dikin bahsa kuştuna insan dikin muxabın ev encame sedem çiye sedem hemin ne tew peresti mezhebiye يعني فاناتيزم اگر اف هبه حتی نوک اف ایدئولوژیا مذهبی و نتو پرستی و اولداری هبه روجلات نوین تب پرسکریک چارەسەر نابه و هەمی هێزên navnetewiyê ku berjewendiyên xwe diparêzin êvan tiştavan birîna ew bikin mezin bikin û ber li wê derê yo berjewendiyê xwe van şera bidin berdewam kirin بله Kurd rêberê Kurda dibêje em nebin amûrê vî şerê jî em nebin perçeyekî vî şerê jî hevcekir em xwe biparêzin mecbûr em jî dixwazin mesela wiha were çareser kirin dema ku di vî warî de pêşketinek çêbû tegoşînek pêşket û pêşketinek çêbû wê demê Kurd jî azad dibin hinek kesan mesela ez jî dişopînim aliyê Kurda da jî dibêje mesela dibêje ki tu cara em û Tirkav hevra nabin em û Tirkav hevra dibin nabin em mesela gitin em û Tirkan ha em hevra dijîn mecbûr yani em nikare her se hezar sal berê û ji Tirkara bijin û vegerin Asya navîn yani mesela ana me hêja got ne Tirk hat li İstanbulê jî dijî 7 milyon Kurd jî birin yani em ê çawa bikin em jî nikarin wek wan ew bilêbinirin yani ez hineka nas dikim mixabin Avrupaya rûdinê dibe nara ji Tirka tişkî dernakeve yani ev jî fikrek xelet e ev jî faşîzmek e yani نرينك طنقة نرينك قل لك Gelenek denge tabii yani tu nikarî milletekî biçûk bikî pirsgirêka me pirsgirêka bi dewleta Tirk ra ye dewleta Tirk tekoşînên hemberî dike ba ne ku bawerî bi dewleta Tirk heye vir de divê em pir vê behsa vê bikin mesela hinek kes ana jî tê beşdarî weşanê din jî divin pirsa dikin divê me baweriya me dewleta Tirk nayê mesela siyasetê de mesela bawerî ne siyaset mesela hêzê ye mesela stratejiye ye rêxistinbûnê ye ne ku kesî bi baweriya bi dewletê aniye ji xwe merû baweriya bi dewletê nayê نقو باوريا دولتا ترك جيب تبقى ازادي هات وقور كلام کی الباخ هو کی شيء zaten ki ku beje ki kul çavê dewletê li devê dewletê binire demek ki bendeweriya wal dewletê hene em dibin em tekoşîn dikin me heta niha bi rengekî me heta niha bi awayekî tekoşîn dikir niha pêdaşemê vî awayê din tekoşîn bikin demek me
بريت آوایدن تکوشین کرشی ما دستورش دولت نخواست مش دولت رنگو کات چطور فکری نهاجی همش دولت رنا بجن چطور ام تکوشین نخواست کن دوی تکوشین برید داشی آستانگی هبون کد هبو بردل هبو تکوشین نه هدا جوی عینی داشته بود بله یا گرینگ گارانتی و باوریه مزن چیه رخصتن بوینه فکرک تا ساغلام مزن راست هبه و رخصتن بوینه تا هبه تتکاری به هر آوای به هر جوری تکوشین بکی بله ناش خو يعني اف كسيولو دبيجن تام دولت دستكي ددن يعني قال لي دولتي دستكي ددن دولتي تيجي دستكي بالتبقرة ازادي جيب لك بتقولوا قلتني ايه يعني بيبر بسيار تبقى اخوه دستكي بت تبقرة اخوه وبيج تام باوريان بيتي نرينا اخو بيج بس انك بري نرينا يعني بكري تربه نولو تانغ يعني شاو عم نكارن يعني تجي برلين وبروكسل تكارل البلافري سياري هر سريد نياي وتدور تبي زي خد جندكي دبسينور بكم امجي خدي انا قلتي تبا يا جيهاني ايدي بي جندكي بشوك هوا نواف درباري في مجاري تدخواستش كي بيجي يعني تشتي سركات في مسألة بوريا مد مثلا الخامدني يعني تي وكي تفجر وكي ريبري تفجر كيني كرتني تنراس بنا الخيمة وانجام يوي تشتين بر خراب بين تي بيرامه وقت حماس دس بيري شكر قال لك كردا يعني نابج قال لك هنا كادغو ما تشما تفجر ازاديه فوزي وي صاروخي وكي حماس تنن بن عرضي وكي حماس تنن بنا اسرائيل وقاسي استخبارات وخرد وشوا دس بيكرن وجهانا عربا جي دنجي وبلند بو وشبي تشب وراس تنما جانا سكرن دي جهانا عربا دي براستي جوشكي مظن نافاد شيبو نولو تاني ديجي حزب الله جي دحشت مهيدة قلت ايدي ام بشقرتي ددن ام درباس الشر نابن ام بشقرتي ددن ده انجام ده بري چند روجا موسى ابو مرزوق اندام مكتبه سياسي بوليتيك بيرو ايه حماس قو مزاني با مولو نتكر حماس چه بسري راه حماس سنوار هات کشتن هنی هات کشتن فرمانداری وای ریزه کی پروا هاتن کشتن نزیکا 170,000 بار هات رو خواندن 15,000 زاروک لپیش شعب الدنيا هاتن کشتن وك آمد قوت يعني و کی بهتر بهارات بينجي دولات مسلمان هنا بياخذ قرابين بيشتيا فلسطينيات كن حماس ناكن فلسطينيات كن نكشي حماس كن تركي جي تدي دنجي خبرت كن داوود تشبو داوود وك بقول سيروكاتيا حماس بريوا انا هاتن كشتن غزه يعني بحثا ببينجي صالي بلكي زي دي بينجي صالي حتى بسرعة بي ايه حزب الله جي حسن نصر الله جي خو قال لك جير دي براستي وحتى درجات يجير خيابو لكيليكا درباس شربو نزاني بو انجام شبه حسن نصر الله هات كشتن وريزا كي يعني ايه يعني بيشتي وينا بربرسي هاري مصدر هاتن كشتن ويبدو ده هاتن كشتن وديك جاري دي تشالكيه كي او اوبراسيونك يعني او عمليه بيجرز بحزاره كساتن كشتن لا يويد قوت دقو بيشتي وينا دقو دقريا بافيمه دقو بافيمه دقريا بريجي جاركي حسن نصر الله قوت وقت دي عسكري اسرائيل دير خستن قوق مزاني با اي باشا هر ده جاري حتى مش الشهر اريكو مزاني با ما نذكر موسى مرزوق بيجد بمزاني با مولو نذكر ونصر الله يجار كي قو مزاني با وز باورد كم انا جي جبت نراس نتخان واني بو نتنياهو دولة اسرائيل فين بكم واني بو غارتنيت اصلا هبا نتنسن نواف چه سركفتن في سياستي هي او سياسة من قول ويركيد كيدا كده ولاتي عربة سانش قوا اسرائيل شي بوي تم دقوتن شرط كرن وخبر ددان وقوتن كرن دشولا حشتاد بيشاري عصبت الإمام أبو نزار شاب كرديتي قلتن يعني أوجي سازياك وكان نتويك بوي قلت ورم دول تشيكن ولات إسرائيل هي برا ولاتك عربة جابه وقد صاروا جلات ودفرين أولي برا تديد بن سيوانا نتويك بوي دبه يعني أو عصبت الإمام دبه عربة قبول نكر شيستو حفتاده إسرائيل دي شش رجاده سي ولاتي عربة تكبرن ويشغل بورقيبه سروكي تونس بيشنيار كر ديسا انا هات قبل كرن دما عرفات دنوتو يكيد بيمانا اوستو اوكر ديسا ايري شوي هات كرن يعني كسن هاني ويركي وقت نمونه سادات انور السادات حفتي حفتاده جو بيويس بكي اس بيمانا اشتي بشتي سي صال شري تشرين شري اكتوبر انور السادات سروكي مصر جو بيويس بكي از هرم اسرائيلي واذا خفتنيت كنيسه جيبكم از هرم اسرائيل كنيسه جيبكم عرفات جي تشبا خص دورات خدي جرافي باور نت كرلو به ده حفتينا هذا
پیمانا کام دیوید چی بو و عرض بشي عرض ما بو ده مبارك ده هر هشتك عرض مصر جهاد وقراندن لفلسطيني او پیمانا اوستوج نمكارن بدست بخين ما بس بي بيگمان ما في كردا وك ايه همو دنيا هي دولة كويس سر مقابل سر اخو كردستان ديروكي كسكي بحسب هنا نكديه وازفيج بهوري دمه يعني جفا بيماني انفارجا بهتر دخينن تدي حرب مغو بيفاجو تشيد بمجارة مرو مجارة جرين دخينه يعني ايرلندا اسبانيا كولومبيا وحتى نجات برستيال باشور افريقيا تشاو سبيكر قد دوكلير سروكي بيشاي باشور افريقيا غافا كمين دانو ستاندن مانديلا كر غافا دومين او زندان درخص خص مالا يعني هو ب نچاری ده غافا سيمين ادي بردان چيبو و بيواجو دست بيكر وك احمد جو اف يعني داخيانيه كي انسياتيفه كي اف اتفاقه وكنتنا داوي بيجم يعني بيمانه ببوري نقشاري يعني برتوكا كتشوك يعني مرو بيجي اورتا صد وشيست ونهر بالمون دي وقتين دول ببخش جفيان ده خالتاني دركتن بيجمان يعني قرب كماني مهبل ومروج في دولة باورنا كيا صدو يكسل الدولة دجمنا بتكم تكوجي ويروج بالكي يريش كرمن خورتو كتي كردا وعربا بيكاتي دشي يتكتبن وما وقت دجمن بينه وقد تشتي يعني تي قوتن وناي قوتن دنيا أردوغان السرما قوتنه وأف نقاش هاد به اف زنديبونا جواتت هي پشگرتیه دتی تفکر آزادیه جی درست دار و جران جی دتی پارتی خدمه جی یعنی نکس بیجی هوال فهم دکن و ایوجی امزب کن نه هوال فهم دکن دوی هوال جی خلقی بدن فهم کرن بی اپی واجی چلوی لی تشتك هيد فيه هنيكي ام صبر قاف بقاف حتى مسألة زلال بده تقناغ كي تفكر شي بارتيك سياسي هفته حشتات شيبو بيشتي بشيش صارت شرط شكتاري دس بيكر چلو یک ساله ج شش کسا لپرا لانقره الهف جویان ربري تفكرت بيجي دبي مدقوتن جهوالي خرقوتن وما خصن دلي خده وام ويد سبيكرن ده بجارتنا حفتي حزيرانا ده حزر بازداده زيزدي سيزده صيدي دنگاني لأوروبا ام بيفاني أوروبي بيجن سروك دولتك يا سروك وزيرك يا شورمن وقتي قوتنيت بيجي وبيك تيني خل دنجي خد نيدي وقتي نابيج دنجي خنات نيدي ايه تفكرش ام بيجي نوتنا حطانها روش بروجات تفكر مظلوم بويه لباكوري كردستانيش مظلوم بويه لتركيش مظلوم بويه شارداري جسي ودي شارداريا جرى كي بجدار بون جا صدو سي شارداريا قتشون كواليسيون بسهابيرت كرن اردار اني نورد كرن الحالي خضر بس سيزده صدي دنگاستاندن لی افجی تیرت کینا حد یک بشکیش ویتا کوشینه جبر که ترکی چاره سر به پرچه کردستان دوی راحت بن امی روجاوا و باکور روجلات سوری بشتی راحت بن بشکیش تا کوشینه بن و چافجی اللي ريبه وبيقمان برسي ما قشال جانا انا الفيديو كي ازتو امدم نقاش تكن وام زنديجي نقاش تكن وناس زنديجي نقاش تكن بله اول آمد يعني ایروپی مثلا و دواری پراکتیکی دی چقدر بیتن آبیتن هن داخلانی ما بيستن يعني قلت باخشلي دجارة تليفون كريه تليفونات تنجر باكرهان وتليفونا از باور ميا صلاح الدين دمرداش كربو ينظم روشاوي بيت اندرسياوي كي خرابه روشاوي نزا تشاوي نها تبع صاد افغاني اردوغاني فيدا بيكريا ايرو دواري براكتيك دو ويقاف تشاورنا بيت نها هالوحنا هالوساد دولتي تشاوت بيني مش خدت بقراء ازادي قوت يعني هين اوبراسيونين لشكري هن تجي بيجي بارغ هي ايه هبقيل باشوري كل صالح قنديلي ایریشوان دوام دکن ایریشن هوایی زیادتر جبونه حتی در نوا یک و شش اعداد ده 1900 ایریش بکنه یعنی ایریش ناسگنن دولت yani وزارت پاوستن ترکیه گفت اما ایریشی دوام بکش برک آوان دبیشن که لازمه چک ورن دارین ام تاني وسا عقل بس ناكن قبول ناكن يعني هنكي ورقية وسا دخازن نشان بدن كو يعني ام دولة و ام اوخ دوام دكن يعني وسا تايب كردي دون فورسا خوسا نشان بكن لي اردوغان يعني قدي در كتل بيواجه قلت يعني اف تشتكي جرينجا وگو بگماش نهاو پیوا لازمه که ایدی کاوه سیاسی برنامه تنش برکو برید گو سلاح ولی سگراندن برا سیاست بکن اینها سلاح تین سگراندن لازمه سیاست ولی کرن اردوغان جی گوت
لا بێگومان گوێژ ناو پێدایەتی سیاست دەرکەوێ پێش و باخچەلیژێ نەتەنێت تەلەفۆنی سەلاحەدین دەمیرتەش و تونجەر باقر ئەمە تەلەفۆنی gelek kesa kir yani hema telefona kîjan Kurdî cem hebe telefonê wan kirî telefonê hinî hunermenda kirî telefonê Ahmet Türk kirî telefonê Pervîn Buldan kirî telefonê gelek kesa kirî tenduristiye ve jî îro alîkarî got tenduristiyê baş e û ew ê demek pêş te derkeve biaxive niha divir de çi giring e di navbera Dem Partî rayedarên dewletê û hin aliyên siyasî lazim e civînek pêk bihata ev civîn pêk hat nehat nizanim yani ji ber ku hê tiştek eşkere nekirine lê werxuye ku pêk nehat bî ji hê pêk were Dem Partî niha partiyê siyasî ra hevdîtina pêktînê bi CHP ra partiyê ra hevdîtina pêktînê û berê jî hevdîtin pêkanî bûn yani atmosferekî baş niha çêbûye ji bo dewletê jî rewş hatiye qonaxeke wisa ku êdî nikare gav paş te bibêje eger ki dewlet îro pêva gav paş te bavêje Kurd tiştekî winda bikin ew ê dewlet pêncat winda bike ji ber vê yekê ew jî hesaba kitêbê xwe bikin lê teyî dixwazin bidin nîşandan ku her tişt li gorî ku ew dixwazin dimeşe yani ew poz bilindî û gurûra cemal ew jî dixwazin wisa ew bikin lê her çiqas ev êriş û tiştêkan behs dikin hebin jî û her çiqas gavên pêwîstê qanûnî hê heta nehatin nîqaşek we nehat pêkirin hebin jî مرور نکاره بیچه که دولت نه پیشیا پیواژوی ختماندی و اوی افکاران نمیشه مرور نکاره نه تشکی بسا بیچه یعنی قونا که گرینگه تی لازم هم تشتی راست انسان خورا بیچن یعنی نه هم قونا که وسانه که عالیه کرد تشتی که وقت گاوی دست بکت کت سروان کرن اجا نه لازمه عالیه دولت جهان تشتا بکی الدولت شي نوا خدا و ديسا ب اوي خو بعاليه خو جدارا نقاش عندك ور خويا يكو حتى حفتك هنا كي رنگي مسألة و ديار به بلج بو كونغريغو تبغرا ازادي الدار بخي بريز وجران قريب bu kongre yani dayı tişteki evet tişteki giringe u kongre ve kongre ki partiye siyasi ise aşkara çenabe ber mesele evliliği PKK daxuyanî da em ê kongre pêk bînin dona pêr Birêz Mistefa Qarasûjî li ser medyaya xeber axivî got em ê kongre pêk bînin û got em dixwazin Tirkiye jî rojhilata navê jî bigeherin lê ji bo ku em wan jî bigeherin pêwîst e em jî werin guhertin yani ten em got em jineka guhertinê dixwazin ku em neyên guhertin nabe ji ber vê yekê got em ê bigeherin em ê xwe bigeherinin PKK mîraseke PKK ji bo tekoşîna me ji nihaw pêva bingehekî dîrokî çêkirî û em ê li ser vê bingehê tekoşîna xwe bidomînin yani ev nayê manê ku ew Kurd ji nihaw pê de bê rêxistin bin belkî heta niha PKK wan hebû ji nihaw pê de sed PKK wan çêbin lê tabî ez tenê behsa guhertina nav nakim yani bi her awayî formê tekoşînê tê guhertin bi her awayî ji xwe divê werin guhertin êvana jî ji aliyê Kurda ve divê werin nîqaşkirin yani Dayı meri hema ana derkeve bece abi falan tuş abi falan tuş abi hem ne rast hem ne demokratik yani kongre çebin konferans çebin platformu ko ha mesela ne emse kes siyaset kestabili bivin bağıvın fikri yapışın tamam hatta ni ha moha hatın şnap ve me çavaharın yani mesela akla ki kolektif derkeve bana heki vakt fazın de var xoya ki hatta ni havine van mesela hami ev sedi haşte not çarasar bu بله هوا نواف يعني بانك جبو ام بيجن نامج بو قصدي ورجاواجي تشوبو هجا اغاهي درباري بمسائل هبن تدي هن نيرينين طنج يعني بحصا تشكين قصدي جي ذكر خاص يقول ما فرميجي جهدار كرغو نار يعني ثاني تشك داين جبو باكاكي نجبو تاليين دنه قلت تهبل أنا وك يعني الدنيا وقت تقول برب تشوفويز يعني وبري حتى التلفزيون قاعد فينا سكرن بمليون اللي شو أنا يكره حتى حاتم كارن وش أنا خبكن بتشتكي لها ما في خلكي جاي ليه تدي مرو وي ما في تشتكي مرو راس بينا مرو نكب بصوري سر خلكي فرز بك الرجوات كردستاني اف هيز هي نكر تانينه يعني قصدي
صد هزار هزا لشکری ج کرد و عرب و سریان و پیک هاته دنن یعنی اف جی راستیه که وانا چاوی کسن دیجی لیه ام شوی کی گله کی فکری زرال جنرال مظلوم گوت جنرال مظلوم عبد فرمانداری کشتی قصدی گو اف بانک تدی نجبو می ليه تشتك سركه هي جنكيز شاندار برتوكا خد ترينا اكسبريس يعني بعربية قطار رافدين السريع دبي مام جلال وقتي شو جموزال دبي تشتكي عجيب كيفك نورمال ذكر كم جيركم مام جلال تا جيفارا دي شي جيفارا دي تا عبد الناصر دي كما اتوقع كيف خش تهار جموزال جوش برجو شونا أنقرة ريا واشنطن بيشان فتكي راست بلكي أما ريا واشنطن فكري لبرزجريكا كرد لباكوري كردستاني شعر سرب يعني هم كرد بن بشكي بنجيجي جي في كوماري هم بروجي خو كارن وقت بريزو جناب قلتي كارن دفر ديجت فرابكن اي دي بقناغا شر وكشتني كارن قري وشاميجي ديمقراطيزه بكن بيجمان يعني انا تشيروكا يعني جاب بروجي هر سري شكون تهيزا كاكو عند ديمقراطيزا بكي وكيد انتنا يعني راسته يعني انا ايه ناني جات برستن يعني او نجات برستي وقت نخوشيه كي ايه ناني جات برستن وايه اولدارن اللي لا اول برستن يعني بدرجه كي جفاتا كرده اف دولتي قصة صالح عمري واتشيبوي دولة نتواقم بيجن قال لك جاراكس شاش في ممكن ندولتا ما في كردا دولتنا دولتنا تواقم ما في كردا خواريه يعني دولتنا توام بحث كن دولتنا توام بحثيايه دولتنا توام بحث كن دولتها تركاي دفي كردا قبول لك ليجا ام تشتي ام بحث ذكن ولاتي هفش للسوري به للتركي به العراقي به الايراني به كرد ببنهيمي بنجهيه جوهرتني ديمقراطيك بورج بريزو جيران نقشيه رئيس بيجي دبي برسي ديمقراطي ذكرني التركي ونمونه جارسليل كردستاني روجافاجي اوجي برقونا كان هتر انا تدبيني ممكن افشر يجيرو تشيبو برافي ودفريدي براستي بنقاوي هي بشركي نافخي وهيفيت كان بيجمان ولا به لدي سال بيجم ايجت شوبينن هيفيدكم لجدار فقرن وانتشتكي تفقري هبه جدار تفقري يعني اجانسي تفقري يعني يا اني جي كيو يعني تلفزيون كردي يعني نر نوتشيكي دزغه رق عندنا عربي تاني عنوانك نافنشانك داتينن وجاتي بيخ عاجز بك او نا دزغه كردي يعني اجانسي كردي يعني ورايدان كردو بربسياري كردان وكار واقو دار محمد بواجهكي زانن محمد فارق زانن والله محمد زانن جو شاب منيا عربي وراك هنا نجيبه وريه تيروش خد بينا مثلا سوري شواني شاندن وحمد يعني قال لك صاد خمس دقيقة سديجي يعني هن روجافا هنا افسري رجيمه ونظام شيء سيناريو عجيب دبيجي از تشتك بيجم بلكي جبوها فال أحمد وتماشباني باكوري كردستاني يكي أفسرك هي نافينا عميد أحمد الحالة دبي تونيلك هي جحسيكا شحسك هي حتى قنديلية يعني قلت دي وقت تقولوا وقت نارين تبناره بلكي زي دي 400 كيلومتر إيه فقيرة سوري نزانا يعني دنبرا حسك وقنديلة تشاوي يعني دراون تين قوتن هنا تراك جوان هنا جوان وري قنديل باجارا او بلكي بعصات تنالك الروحي وفكريتك يا بنا روحي فكري هي اد بيجم اد بي ندهر تشتيده انا بخاز مزهرم بيمانك نبرا اسرائيل وحماس تشبه از درم جدري عربي نرم بس وقتی تشتكي كردي تشبه تشتكي سر باشور كردستان بدزگاه باشور دزگاه هرم كردستان عراق يعني زيري بنرم سر بارتي ديمقراطي كردستاني بسكارم ده بنرم سر بارتي يكتين اجتماعي بسكارم ده بنرم جدري كردا گركي اولا به وتقناقي ديرو كده بتايبت هر کس رایدار خود گذارد که کرجی گرک رایدار خود گذارد کن هی صبر جه لازمه و بین افراج قنا و به حتی مسئله هدی زلال بگو و داویه دیجی وک انتونیو گوتيريش جو من دار نتوي بوي جو تريد داويد و به چروسكه کی هي هيفيت كما چروسكه گش بده ام باشه بله ام بش خود دمی پیش دمی بخیر جارك دب هبرابن گاوین ای گو هاتن آویتن هلوستا تبقرا آزادی گاوی گو دولتا ترک آویتنا هوال عمد تو هوال نواف ام بهبره بنرخين بخير بسلامت شو قاس كده بقى نظام لي ما هكدب كيم تربي زيادة تربي أمي بخير بسلامت بهبره ان شاء الله هوال قال لك سباس بو قلت حاضر بو نرخان كرن سباس هوال باشا نواف قال لك سباس بو تجي بس بتجي صعب
مالا آبا باش بوی شوی تماشاوان هجام گیشتن داویا برنامه خو حیا برنامه خير استدامت بمیلی تبینیک چوک برنامه و کنابروک بزمانی عربی و بزمانی کردی وره تومار کرن و وک راپور د مالپارا کردی یا لیکولینا د ور بلاو کرن شو باش شر باش.